Isayi arongera amwereka Shama, naho nyene Samweli aravuga ati reka n'uyu nawe uhoraho si yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarara. Samweli abarira Isayi ati aba nibo abasi buhoro yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati asigaye muhererezi, ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma uja kumuhamagara, kuko tutari bwicare ngo tujye ataraza. Nuko atuma uja kumuzana, kandi ari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze aravuga ati va hasi umusirika w'amavuta, kuko wa wundi ari uyu. Nuko Samweli acarira rya hembe ry'amavuta ayamusukaku, bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi Mwemu Uhoraho yamaze kuri Dawidi akabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu munsi Imana ikugenera ibyo abantu bakwima. Ndasubiyemo, Imana iguhereza ibyo abantu bakwima. Ibyo abantu baraba kwa bikwira, Imana iguhereza. Yesu nashimwe. Kuko Imana yacu ari umwizigirwa, kuko itaraba nk'abantu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana shatujane gato kuntu bafise amajambo meze nk'uvugishwe nagara haraza gusana n'abamwigisha cyane. Uko numva ari message nagutumwe ko Yesu nashimwe. Sinzi igiti Imana yayivuze ariko hari impamvu. Haleluya. Imana yawe ariyo yiwanje, ariyo yacu, numwizigirwa. Yesu nashimwe. Ijambo yavuze mu buzima bwacu, iryo jambo izorishitsa, ibikurikira imyaka ibihumbi karishitsa. Yesu nashimwe. Ninani n'umuntu, ninani n'ibihe, ariko Imana yacu n'Imana, n'ibicu bicu yavuze n'Imana ishitsa amasezerano. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Numva igihe cyo gukora kw'Imana, ariko Imana ikesha ko abantu ishengero ry'Imana muri iki gihe bisubira kandi kwizera Imana yacu izera. Haleluya. Imana iraza ituma Samweli agenda kwa Isayi kurobanura umwami. Yesu nashimwe. Amen. Hariho amasitandari agomba kurenga umwami, ko muzi ko Sawuli yarahavuye umugabo muremure akomeye, mbese afite stature yatira yerekana icubahiro. Samweli rero agenda yihenze kuko rya mbere byagenze, yibaza arobanura nk'uko yarobanuye Mikayisi. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari ukuntu isi yubatse, ariko Imana ikwibutse yirukana protokole zose ikagucishayo ikakugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Imana itanga amafaranga nk'uko abisi bayatanga, ifise uburyo ibigenza. Yesu nashimwe. Kuko Imana yacu n'umwizigirwa. Dawidi nta na kimwe yarazi, yarari inyuma y'intama, asikazo umwungeri, ahari ingene zizovyara, ingene zosaba papa wiwe, akamako nk'akamokore, n'akaja kuzitungira, agapfara umwungeri akaziga inyama. Gusa nivyo yarazi ari hariya, ariko Imana yo mw'ijuru imwitegereza imubona ari umwami. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana ituma Samweli agira baravangirwa. Nari muzi ko ahubwe kugera ko mu buzima n'umuntu w'Imana akavangirwa kwitegereje. Avuga ati ntabwo uyu muntu Imana imukoresha. Muwe yantumye ntarimo, naba n'ingenera n'igemishatsi yiwe. Iyo tatuwaje we ntiwokoreshwa. Ndagiye kurondera uwundi Imana yantumye. Na Samweli yageze kwa Isayi aravangirwa. Abona ikigabo gikomeye ati n'uyu ngeri Imana ati puu suyo. Jesi ndaguka abantu muraba, ndabi ndani mu mutima. Yesu nashimwe cyane. Ndabi ndani mu mutima. Hari abantu uyu munsi Imana yishimye imitima yabo, igiye kuba bihwanye no kwizera kwa n'izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndabasaba umwezagira ashira hano imbere yamufashe mandanya, ariko Imana igumugisha. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana rero iraba mu mutima. Dawidi nawe yaragira intama, yarafise umutima w'Imana, yarizeye yuko Imana ya Isirayeli ari Imana yiwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Shimwe Imana yije n'abavugishwa iraduhana. Bavuga ati n'umwana muvugishwa nje kurivugira uyu munsi. Hari igihe abakozi Imana bivamamo amasantima, ariko Imana ije batumviriza nta apotre na pasteur nta muvuga butumwa uyu munsi ndavyivugira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana irangije iramurobanura imusukako amavuta. Yesu nashimwe cyane. Inkuru iratanguye. Yesu nashimwe. Amavuta Imana Samweli yasutse kuri Dawidi yamukwegeye icyaha mu buzima, atari kwibaza ko yahuye nabyo mu buzima.
amavuta Imana yamuhaye yatumye Samweli yamuhiga, yabaye mu mugaragu, yagasigaye yifuza gupfa, yihinduye umusazi, acira inkonda, afise amasezerano y'Imana. Ndibaze ko nawe umunsi umwe ari mu mugaragu yicaye akavuga ngo mbega Mana amasezerano abazoshika. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona amasezerano. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya, haleluya, amina. Dawidi nawe yaricaye umunsi umwe aribaza ati mbega Mana by'ukuri ni wowe wavuganye nanjye cya gihe, ni wowe wantumyemo Samweli, ni wowe wampaye amavuta ko Samweli agiye kunyica, bimeye ngiciye mu bugaragwa, ko nacitse umusazi, ko ataba ngifise ngama, ni wowe wavuganye nanjye, ni wowe wambwiye. Biravuga ngo araduseze iryo jambo ryaramugerageza, ijambo ry'isezerano ry'Imana ryaramugerageje, ariko Imana ni umwizigirwa cyane, ariko Imana ni umwizigirwa. Igihe cyarageze Sawuli arapfa, Dawidi acika umwami w'Abisirayeli, Dawidi araganza, igihe cyarageze. Haleluya, Yesu nashimwe. Bikora mugana n'umuntu arahana amasezerano akaramugerageza, aho ubona ibitandukanye n'ibyo Imana yakubwiye, aho wicara ugasanga ibyo yakubwiye bitari ubuzima urimo, uri kuribaza uti mbega Mana niwe wabwiye cyane hari amasantima, niwe twaganiriye, ahubwo nakubwire ngo Imana yawe ni umwizigirwa. Hallelujah. Amen. Haleluya. Imana yawe ni umwizigirwa. Iri jambo ngiye gusubira ko ryambwiye kubabwira. Imana yawe ni umwizigirwa. Ijambo yavuze yariherekeza imyaka ibihumbi ntakikarishitsa. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Igikorwa Imana ikeneye ngo nuko isubira kubona abana bayo bayizera, batura ibyizigiro, baririmba indirimbo z'amazamuka, baririmba amasezerano, bavuga atari ko Imana yaravuganye natwe. Haleluya. Igihe Imana ituma Mose agiye muri Egiputa, yabwiye Abisirayeli ngo Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya sogokuruza Yakobo, Imana ya Isaka yantumye, Imana y'amasezerano. Yawe tumviriza, Imana yibutse isezerano yakoranye na Aburahamu, yumvise amosozi yawe. Imana no mwizigirwa, bibasha kugera igihe izuba rikagukubita ugahura n'ibyago, akuzawibuka ko Imana ya Yesu twizeye umwami wacu Yesu se wiwe ari umwizigirwa. Hari ibyo wasezeraniwe umunsi wakira Yesu, hari ibyo wakiriye umunsi wakira Yesu, se wa Yesu ariwe papa. Hallelujah. Numwizigirwa. Haleluya. Nihagera ukabona icyuja, ibuka mwumvirize n'inyoni arazigaburira. Niryo jambo Yesu yavuze, abone mwiganire uko Imana yacu umwizigirwa. Amen, amen. Hallelujah. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Imana irikirahiga abagabo n'abagore, imisore n'inkumi yuzuye kwizera Imana, yizera amajambo Imana yavuze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Biravuga iri jambo munyumvirize neza. Haleluya. Kandi muraza gusanga ari ukuri, singiye guca intege abantu. Nta namwe handitse ko byose bishobokera usenga. Nta namwe byanditse. Nta namwe handitse ko byose bishobokera ukora. Nta namwe handitse ko byose bishobokera usoma ijambo ry'Imana. Byose bishobokera uwizera. Wizera kabisa. Amen. Amasengesho menshi atarimo kwizera Imana. C'est rien. Asigeze kudutera inkuru y'umunyamurenge. Hari ikintu Imana idashaka kugira iki? Kwirengagiza. Itajya yirengagiza. Yego kabisa. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana ifite ikibazo n'abantu b'Imana
kuko tuzi gusenga amasengesho menshi ariko tutagira kwizera. Kwizera ni ukumenya neza udacekeranya ivyizigirwa kandi ibitabonwa. Ivyo vyerekana ko ukwizera. Yesu nashimwe. Amen. Ninde muntu araha ari uyu munsi yarabize imyaka 5 iheze? Nekada. Mu muhanga natubwira ukuntu yabibonye. Aho turi hose uyu munsi turahari kubw'ikintu tutazi cyadushitse, kuko aho twagaze tugacika intege, aho twabishoboye, aho twungutse, aho twahombye, aho twabagaze tugiye gupfa, ariko iminsi uko igenda twarageze. Haleluya. Tuzi ngene twageze. Hari n'abageze amasezerano bavuye mu masezerano. Bayavuye bagiye kuke mu bantu barasanga bayageze Kabisa. Niko biri. Haleluya. Yesu nashimwe. Akibaza ati none kone naheje Imana twahaniye nayo gute? Kuko biravuga ngo yataruhuraho yubatse igisagara abubaka bose babubakira ubusa. Abainjiniere bize amashuri sigi coronavirus. Ndufite specialiste kwa muganga bize ivyeke virology, bazi ivyeke pathology. Ko batabivura. Ariko Imana ivuze mu gihe kuba kisi ikora mu bwenge iti petting uyu muti. Ariko biracunganye. Nirubaka abubaka bose zero. Niyo mpamvu birivuga ngo nihagira icyo ushobora uyihereze icyubahiro ubwizobe yagushoboje. Niba ari mukigura mukavuye mwashizemo angere nziza arabagusubije bo bahomze ubutinda mupanga icyubahiro mwami Yesu. Amina. Ibi niho wabikoze. Iyo tumenye ko Imana yo mwisigirwa. Haleluya. Mu guhaga kwacu tuhereze icyubahiro, mu mosozi yacu tuhereze icyubahiro. Kabisa. Amen. Yataruhuraho yubatse igisagara abubaka bose babubakira ubusa. Yesu nashimwe. Ashimwe. Mu myumvirize ndiko ndaza buhoro. Karibu. Haleluya. Haleluya. Uko muranyumva neza. Yesu nashimwe. Natuga tuvuga ubushobozi bwo kwizera. Haleluya. Ubushobozi buri mu kwizera. Kandi n'abamama bo barabizi. Babatera inda atazi nikizovamwo, akizera ko amezi 9 nahera azobyara umwana. Ntazi niba ari pusi, ntazi niba ari umwana, ntazi niba ari inzoka, icyazi ni kimwe. Nuko amezi 9 aheze azana umwana. N'umupapa akabyizera, tubyizera gice kimwe sheri. Amezi 9 aheze umwana turamutora. Yesu nashimwe. Haleluya. Ni iyo muri bisi mwamurera bimwe mu ndaje kandi nuzi ko kwicura bwo kigacipfu ugapfiramo. Ndindira ntugende ndashe shoferi karakserera kandi mukanya wacumva ariko bisi urayize na shoferi nta kibazo. Yesu nashimwe. Amen. Abacuruza batonda mu duka yibaza ko abakiriya baza batahanyura mbere batatelefona. Abasiko biri kose baraza kandi barabigura. Yesu nashimwe. Kwizera nicyo gikiza umuntu. Yesu nashimwe. Iyo utakaje kwizera uca wiyahura. Mugabo hari abantu mu buzima bafite kwizera n'abanyafrika. Nizo n'umunyafrika yiyahuye. Akiha umugozi cyakirasa umwirabure akiyahura. Shazo yahuye n'ibyaha. Bakuri bya bindi ngo yaraye ubusa, umugabo yamukubise, abana bose bapfuye, umunyafrika ntiyahura. Umuzungu ni wenyine yiyahura, uramumenya akitera akicisha mu kiya kitibura. Ariko umwirabure ntiyahura. Kubita umuvuna